Ia, whaftai i le atua ua toe maua le nei lao le leimana mātango fia tātou ki toe wheloi. Taru mai le aso tofi o le vai aso lea. Neo whaisi umi. Whaisi loa aso tātua lefto ato e maua se tātou whelo inga. Whaftai le atua ia o le fo i ua whasinoala ia matoe te mailu soifua mano wola. Ia tātou toe pati ai ia le nei fo ia so fu fa popo i lo soifua ia maso mata wola. O le aso ngafua le nei ia po le aso sifuma tolu le masina o iulai. Le aso ngafua fianga i manei vai aso fou ia po le vai aso lona lua o le masina lona fitu tau sanga. Ia masalo ua fasi umi o tātou lefta tātou toi wheloa. Ia ona ua malo tia whanua ma ua le mawaisi tia wanoa. Ia e whaftaia i le atua le lava a maina i lao. Ia e mate pa ua watuare tautua ia te oe. Ia ile nevo i tu lao le aso ma ne vaenga lo langi. Ia olo tautua tu elo si ufonga tai a fo i vai aso tai tasi o le tau sanga. Ia e uifo i na misi atu ni na yaso. Ia te tonunga e a fualava o na o upo le atunu ue le falalafua le la au e a fua o le matangi po le savili ia le avtse lulo wao le tau e a fua i ona tatu wa ayo falala ia la lao o la au o lau o la au ma mea uma pena ia fa pena fo i le so ia ma le tatu maftanga na mafua fo i ona le ia tatu por kalame i na yaso ua mawai atu oni mafo anga tatau fo ua le mawhai ai ona whaatau nuina ia ona o maftanga tatu por kalame ia ma sui o tatu o nanga mai i Aotearoa ia lea ua to ai tau mai whanua nei ia ma oni maftanga fia fo i ma le wheloa i ma la ua ma le au malanga ia ma tele ai le temi tala noa ma le temi se i tawhawhau te isi le nei atunu ua tau ma ia ona tue whau fuila ia leo tatu pokalame pi ona masani ai. Leo watu tatu temi ua sumatasi minuti te ele tu la fitu ia le lava e maua nai tu la ia e whau waile tautua ma le au onanga i le temi nei. Ia ai tatu peia o le tatu amtanga masani ia e tatu te amata mea lava i lu tatu matai sili manuiai ia o mea uma tatu te whaia. Whawhetai i le atua le nata totupu ai i na ua nano whapua ia te tato umane ia pepe se aleluia whawhetai ia pepe se aleluia whawhetai i lona lo lena fia mai lunga le ua whai ma whaapaolo ai le puanga ia pepe se aleluia whawhetai ia pepe se aleluia whawhetai ia pepe se aleluia
ia whaawhetai I loeangana le whesoa soa ni mai le manuia I talosanga atoa uma mea e whai ia pepe se aleluia ia whawhetai ia pepe se aleluia whawhetai whawhetelele atua no mātou tamai whawhetai no nalo o le anganga pa ia o lo mātou whesoasoansi whawhetai leola ma le malosi o le aso fou whaopopo I lo mātou ola whawhetai I mea uma mo e whaia mo I mātou lau leo leonga o lau puipuinga o lau tainga ma lau malu tianga I lo mātou ola I ia oe whaapau lau leo leonga lo mātou whafo ma leu whale so se mea ni ia oe lo mātou Fio mai alu nganga tautu lua fe au ngā luenga le nei pōsi I ona toi teimi ni ia oe mea whai no mātou whaatino ina ai au lava o mātou tangata I lo swafa Yesu uole mwan au ai ui mangalo mea umata mai ono o Yesu le li imat whaola Amen Ya, se taimi misalos tu titi ya ono meleo le tatou paangamasani ia te metai o mua whanua tupai machera ia mo le taimi mua mātou tua whaatasi atua I Amerika ia masalo ia o leo o vai atu o leo ua anga I mai ia lana tō wha I le paanga masani ale tātou ala leo yo ai ani tai nei ia ona ngalmadie ona o pi o le fato ama tau tua fatasi nei I le malotele yo ia a tau yaisi na nefu ole nanga ia bear with us le o fengofina tau whātontonu atu. Ia, manatu sa mo le o toe amtalia, ia le tātou tutua fo'i. Ia, se ia uma fo'i, ia bes ia nai pispisi o iai, ia peo umasani, ualawa nisi mea lelei, ia ono nisi fo'i mea sili ona lelei. Io moi tātou umalawa uompa anga fo'i, ia le tātou wala leo, ia ma le tātou. Ia leo ua tau mai whanua ia le tātou wō ma le tātou pāanga. Ia, whafonga lei, leo la mātou tua whatasi atu I le malo tele I a ai o California.
Ia, soifua manuia patai au manaia le laei mo fanua ia o te manatu o le tatai muamua lenei nei ia a leo uma na faamalulu atu i le tatou au faafogafoʻi ma ua mapaaga ia aiai asi tau faanenefo o le tatou tuia ona taimi muamua lea o le tau faatonutonu atu ia lenei foʻi atunuu ua tautua faatasi atu ai i ele o California ia ai le mafai ana veʻesea lou ia lona fosauni tapena i le laʻei ia ma tulaga uma faapena matu i le vanoa faatalofa mai i le tatou atunuu ma le faaloalo Faafetai o lagona mai tulaʻepa ia se lafu sene ia watu le faamaloma faafetai ia laususuga o le tulefoi lenei afiafi ia faafeloaʻi atu ia tatou paaga masani ae maisi ia tamā ma tinā matua suga faafeagaiga mo latou fatua i totonu maota malawa totonu aiga faapia totonu aio ma o tagasagasi ia ma le aio tagata matua New Zealand, Samoa, Amerika so o se tuluʻiga o le lalolagi o e maua mai ai lenei auaunaga ioe o lea ua mafaatasi atu nei lau fanua o malo tele Amerika o lo faapia ona lala ai le taʻitaʻi po o le tatou host o le tatou pokalami le suga tulaʻepa faafetaisuʻa ia faamalo faafetai lenei manaia le tau mafanafano i nei i Amerika e lē pei o matou nisi le malosi le malūlū ae ui ele i tāʻamataloa tapokalame tulaʻepa ia e muamua na faapea atu happy birthday to you o le aso lenei o lou aso soifua ia o lenā tou faafofoga mai le mamalu o tatou paaga o le aso lenei o le aso soifua o lea o loo tulefoi o le tatou pokalami ia malo faafetai foʻi mo faamaliaga o le aso fanau ia ua lē koe laiki so le kagaka so le ia ioe faafetai ma fanua o le atua i le aso ia lou ono suma le lima finally ene ua taunuu mai i le aso na atofaina e le atua ia e o mai ai lou tagata te manatu ua tea oe po e leʻi o atu iai oe ua tea ia folo na e surprise atu New Zealand tai lea lau mamata mai lou aso soifua. Well, we're going to enjoy the evening tonight after the program. Tai. Ia, ona o talu ana taunu mai mawhanua whaisipisi o tātou sori. Ua le fua whaia o masui e sosuan e whaelo atu tātou. Whamaruru atu i tātou i telefo i lātou whapea mai po lana ua tupu o le ese tāpur kalame. Ia e whamaruru atu. E foi nisi o lātou whapea mai. Ia, na tau nua tu loma whanua wa le tue hanga mai po kalami ia o le dau whamaru atu le sunga atu le epa. Ia, ai mana ia tata telefoni mea tate fia pa i le ne yaso. Ai la mana ia ta amata mai lau whainga malanga. How was the flight? How many hours? Lea le malu le ia wa so foi le ea la tu pe ia vasa esa. To le epa, like I've said, I was contemplating le malanga le nei ona le mamao le ala. Se fulu lua i tu la na mamalanga i Thailand, se fulu i tu la. Oh, that was a bad experience. Hence why na mamalanga le nei, o le manu i le tau o le seats, and ma pokloa la i le business class, ona la o le tu la. But unfortunately, sa tau taile tu al whainga malanga. It was a smooth sailing. Le aini pia ulanga al tainir malanga. But it was so good, relaxing on al titele on the floor. You know, going on the business class, it's not easy, it's not cheap, but it was worth doing it. Ina ua matau nuu mai foi lai le valo oka o kai. I le mamau o mea sa vavali iai. But I've learned from experience,
I booked a wheelchair. That's why it was easy and quick enough for us. Yes. It picked my luggage, and we were. Ma wana mua lava ia mele le privilege o tangata le wheelchair. They go out with everything priority. Yeah. Ole nei la e whai la utala le wa a e mai lunga o le awala. Whapea mai lo le tamale to soa mai le wheelchair. Who's gonna pick you up? Have you got family? Yes, it's my cousin. Le wana whai lo mātala mai tama whai oh yeah, the cousins just said to me. Whapea tunga. O ole te tu mai o le wai lo mai ma o le wa atua. Yeah, la whawhonga anga Samoa o le malanga le nā. Ai ina ua tau nuu mai. Oka okai. Nana mātou atua check in le hotel. Toi whapea mai tula epa. Ia tatu toi whiloai. Nā o atu la epa malon whai tuele I lewa atu fo I atu. From the morning le aso na mai ai. Whatu a mātou fo I le hotel wa te ele luar wa veao. We were invited to a beautiful dinner on the beach, on the waterfront. Yeah, whaftai fo I le uso ia Anna Fredrickson. Yeah, whapea tula epa malon whatua. Ia Michelle classmates, ia Martha and Joseph Smith, Masoi. Ia sa mato whatasi ai. Talo mai lana tau nuu le malanga. Tau whafonga mai le leo, o le whatoa mau le leo. Mai le asfaraile, to usu lesto nai. Lesto nai la. It got me off guard by surprise. My husband and I, we had an amazing experience I lesto nai. E pisa le sunga tu le patatu wo se ave o lo e lunga le vaale ta o le Queen Mary. And I thought, okay, it's just a normal trip. But when we got there, we heard rumors for tala tuula le vaale nei. E whape is the most haunted ship in le lalolang. And of course, matuati e ese foi lo o falangona. E ese foi o langona I lunga le maa. E le langona fale taulia. But, you know, it's amazing. Mato o te le vai na te le pe wa vai le Titanic. Massive. A le totoa lao tu la e pamar mato a inga whai mai. Se mao malolo atu o lua I se mao. O su potu pe la tu te vai atu ai ni bad spirits. You know, but again, o le wingo le tala, le tele mea na whiwa e usu le tae awa e matutoi o mai le po, na na whahi ua e whai le dina o malua o I foi la. My husband was really amazing and surprised and even happier. Wa ave mātou e tula e pama malfatua I le golf course of Donald Trump. Lena o ai la man matu ainga fai le tua malaita polo. It was so nice. It was so nice. Yo ina fo ina mo I fo leva noa. It's done o le dude o le fo le gift shop. Mo I fo ini souvenir mo le whanau. Ina matu fai ula I one of the luxury resort. Le Terranea Resort. We had dinner, well, late lunch, dinner there. Yeah, ma le uso ya Anna Fredrickson, ia whapia tula epa masoli. Mo te tau nuu mai le whale le pōna wa te ale lua maweao. It was a long drive, but it was worth the drive. It was worth getaway. Ma te leo mai ma te nofo nofo. O le tala tula epa, walua mai Amerika, you make the most of it. Oi, mata mea uma, to create memories. That's exactly what we did. That's exactly what we did. O nei la le aso soi fua tula epa. Toke ele mātou breakfast, a mātou wo, sa mātou I tailai downtown LA. Sa whai ese mātamatanga mātou wo I le marketi the alley swap meet. Mātou whai ua lola ia was amazing experience for nei. Mātou whai ua le no fuanga o lo o iai le Endeavour. It was one of the o le vaale le spaceship al malo o Amerika. Lena transport mai from Houston. Le wa Perth I lona no whanga tu mau I LA. Ma mana ia le history. Ma to whai
I le truck, the first ever Toyota truck, na toso ina mai le nei wa. Whaftai tu le epa ma whatua. Whaftai. Le au maua fo nei maftanga o mawhai ena mamai moa, ma mamata mata. And myself, these are the history of malo telu miliki. So we've got more to experience in the last 9, 10 days. Yeah, o se tala lea whainga malanga tu le epa. It's amazing experience that we've gone through. Where Queen Mary is one of the haunted places in the world. Ne o langona tu o tu le epa. Walangona mai. Can you hear me now? Hello, oi. Can you hear me now? Hello? Wow, langona mai. Walangona mai. Hello? Can you hear me now? Le tero langona tu oi. Ki o whare tonu mai lau ti vaisa mawhanua. Le ai oi langona mai ya. Hello? Walangona mai. Yeah. They can hear you proper. Ai di langona you. Yeah, I think so. If I on a telephone. Iya, Paiwa. Walangona mai ya tupai. Walangona mai. Yeah, okay. Ya, okay. Dia lau tau felang. Ya. Tersian na langona mai lau talai amtanga. Ai olena eta Lena eta mafanua Queen Mary is one of the most haunted places. Na etau langona, na etau lia pina etau langona, to be honest. To be quite honest, Tulepa, na sila fiele aso leo wa o ma pisi ma utafia mali e faile ma fatau te tono le gift shop ale va. O maloa lua disappear o lua na ma ua maletina ya sodi. A teu teu foi mai tafia fapia mai. Ia o mai loa le fatali mai tula e pai tuoli. Mela ele parata teu e fai stato kofe mas eskulini. O fatula several out sodi le tina ya sodi. Momo atu lo ele la ma atu sodi. Na tu ale fai to e fatali sodi. Tau no mai lo sodi fat. E fa mai tatu atu tua le lunga le dek le pana ye tua. Ma saval vale ale ma sodi. A falong e sala falongona. Pe vanga ni se tale unga ia utua. Ia tu lo le fafonga anga sa mo o le ngana tu sao le mea na tupu. Ua te i le uso ia sodi le ma te tu fatasi ia lo fape atu. Get the F off me, you're effing this. Le wo pala vale ma fai lau tala. Mai soli pe fatu. E te fa long pe stanga tole tu le ia utua. Masavani mai soli. Oh, leu fatu. Yes.
That's how o te leta tonu ni anga leanga. But since I can feel the spirit and I just walk around. Le fa pe foi la na o fe ai. Pe no fai atu. O le te leo le va. E le ni mo la tilo le sita mua le na luo iai. Le ma fai na umi ta vandi ai. E na ma o le si pito le tatu toi o mulmuli ai. Le ta mua le loa umatu ai lumole. Le kapiteni and all that. It was so good, you know, despite the history of Liva. Despite the history of Liva. E le fa pe na tau fio fiai pe mata fefiai le fiabe mata. Ia, mana ia, me silanga ua a o le tala mo ia. Na o lo no foi America. Ana fra tau nu fa tasia tu tonu, na o lo latua drop tangata o i lungan va. Mo o te ngata I fafu. The very first time le futa o ia uilunga. That was a good experience for me too. O tonu tu tonu, all my imaginations. O le Titanic. Io mena na sila pia o ele o imagination le wa li ai fa pena po na langona for real. Langona for real, like I said. Le ia ma se fau mani langona le sa pisi fale fa tau I'm going from shelf to shelf. Ole umaina ole fa tau. Le la o mana to togin failo. O fa tu le ta fe se o mata la titi isi mea ia. Wala amolotina so. Ale sam ta fe mateo tu fa ia mo mola le la fa tali so. What day so. Le fa longo mai. Ole alu la so no ngapala vale. Fe sidi mai lo tala ti ai. Mai oi ka fe. Yeah, but you know langa pe no fa atu. Le sa ia tanga ngole va ala o fe nga luenga sa tala no fa so ia. Ya la foi na mai le la tau malam lama anga mo la tau experience ili. Ole upu na le ale li teu fale. Ia na lafo le ia I sioli ia tafia. Ina ua fiu e tafia tu ile le restroom le taele. Ia ala fa le tala malo le fa ia ina ua sauta ta teu fale le fa ia. Man tu fole leva ia nalu. Ai sa fa tu mai. Oka ia ka la mo fu foi ton. Ia sa fa ar visiri tamalo la le pe ia se si basu me fa nga. Ai visiri tu tamalo fa mai le ai e fa nga o. O fa ai le ton fa mai. Pa wal me no ke lo ku vai le ku. No vai. Na to sa polo ia fa tu wai. Ai fetawi malel batu le cleaner. Tanga no fa mai. Ai nga fa matala to shrug for beta o le cleaner for my good luck. Pe ua masani e ta whenga ruanga whali o mea but te langona I o tatino e iei nganga I mea. Yes. Yeah, and mantua foi la taipa. Pe o le tūlanga foi na iata umai e pipi I lungo le wolo. E te vai atu iata. E iai la vale le foi. You get skeptical about it. Yes. Yes. Two-tone, really. Yeah, but you know, ele tu foi lalo le lavo fa tu ele tu. You know, we moved on. Ele fa pena tato fe ai. We moved on. Yeah. Yeah, man, ia pe fa isi po tu setas. Se po setas. This is one thing that I have noticed for le taimi o le tate tu fatali le tato kiwe o ilunga. I've noticed for le to tangata atu malato ato pa o ako check in. E o no foi don't fapia. Oh my goodness, I wouldn't even stand a night. E te ro foi la oi. E le no apingi ai ku ganga I feo fa kasi makpa. You never know. Never know. O la ngona I tu tonu leva. I sina mali la ta fa I te ki fa lona I te tino le. Anyway. Yeah, foi la tu la. Le wa tato mai ne tato tu longa le dekla le wa la tato o I tato ti lo lalo ma kwa I enga le va enga se But amazing story for you. Le va submarine Lucia le foi wa reserve I au tafa.
Ia matuala le whea mai. E le leila le Queen Mary. E Yeah. open lau sa vali to tonu. E iai whamalama no this. All the submarine nei. People have to go under. Ia Yeah. whai mai fwoi. Oro i loa i fwoi ni spirit ina. Yeah. Whapea a. O na fia halu i lalo mantuele e isi. Magawin kasi ka mai window ke sa fa ma enter ma sole. Oile ai la. I'd rather go to the Queen Mary lo le alu le submarine a Lucia le la. Ia o se avanoa mana ia fu ile o le no fuanga le tatu o le ye le no fuanga o malai tapolo ia pina o la to wa tele tu pe no foi le area ka o Palos Verdes ia le ai le na lua ia le lua le aso le lua ta lima se lauta la per person le green fee $500 e na ole mea tele tupe tele ma atanga e tai I malai le ia le watu tamas ia o ia o sila la ia ta vale ta ka alo le malai le ele fatu salieta se lau titi lo le car park e loa to inga tangata onga ta ia e le se tangata whanga nge e le lon tamau ai na te afodinga to inga ta vale ye e whio ai tama ia ia paftai fo ile tua I si to fine fo ma waia vanoa e waima tatu militino I le vaenga ia o le Terranea o si tasi fo I sa 5 stars resort I Palos Verdes o se no whanga mana I telefo ina no foi ia celebrities fo ia ma I latu I le vaenga ia man tula e pa wa e tu ua mato I lumo le main entrance a e anu lo e ta vale a nana woso to ai fafo mua taula utiti lo le Lamborghini ma le mesa na fatu tafia puela wata la ta vale ela puelo le ata send her to le manzana from wow mom that's yes that was the first thing that caught my eyes you know what also fafo matavandi amazing ta vale nei tangata o lo dine and lunch in tonole fatan malole le resort eta mai these are not just the local people these are the people way above that has the money mana tua foi o tela mala ka polo e o ye tara foi ata fe o to New Zealand io si kali tua ana le ya o sai mai ya fa mano ko ia orina ale o matura I o le mea fo lele mo fanua le tatu ye ana nei tu sa le va le tatu ile entiva o le ngalu nga tele le va le o satellite le vatiatia le la ye mo GPS le ta esapile la rolangi ato ia le wono mata ye maru va ai isi tama I truck na to sora va it's only a small truck but it's a V8 5.6 engine capacity 7.5 yeah it's amazing it's a spaceship mantua ele fa pe fau nyau te pa these equipments e fa ngai fau sango va ani le lawa wa ai America la langi atoa inga wenga sa fai ale nei o le au na Leonardo satellite ma me uma le lawa es e fofongia fo I le tomai o lato sa fatino ina le transform mai o le va mai Houston a mai nei LA a mai o le tava mai ai ele ofi mai te tono o freeways le lana mai elo tiny truck oka le foi la mo ta cimenta ya le truck wa welo
o mea le truck le I au tafa le mea o lo otu ua le maa. Oh, enough for back in 1984, I believe. That was Olympics. Enough for lang host sa ile Coliseum in LA. Le tu tona le mea tato no foi ya. Ale mea wa e toi tau whawhiwhia fo ia nei le uli. Ino sili atu. Po o a mea e whai lesi whale le na matu o I te tonu. E whapia mai. I e whai o I e whaale documentary mo meo me whaasai nisi el malo Amerika. A o lesi tu. O le o whaali ele 3,000 years of the making o le mami. Yeah. E whai mata teo e wha. O I e le inga o na fōringa le manuia fōringa tātou. Yeah. Tai o ta fia le si menga tai fia vai. O e ma. Ta o tangata matitiwa len tatu pe. Yeah. Ayo. Ai o le alofa fio fofo I mawhai o na ulu e whatino ai ia le lo wasia si atu New Zealand. Ia mara wasia si mai I le nei atu no tele. Yo e se o tatua ia e to se mwhaia me uman mo le me o le manatu maulalo ma le ia ma le tua whawhina. Ia langa o lo toto tina ma ano ta mai tai po ina sosoani li tatu fo I ta whaonga nafi ma le. Ia E ma e fo le loto alofo le uso. Ia You know, e ringa whamanuia le tua ia te ia. E le lima fo ai loto alofa I so stangata. Ia. O le tati tala no ni ata tangi melan telefoni. Ia, tatu le alofa le I se teimi o le neiva iaso ia ona tatu anga ia tu le I Las Vegas. Ia paule me olo mana o le na mai te fia pu e so wata le Golden Gate. Ino fiatura le se mea lua su minuti arua e valu I tu so le tu. Ia. Ia, pēr That's really. Mafuanga, I've always had that dream. Whenever I come to America, o te are whaaluainga le, sio tuangane matua le wa whailangi wholaunga. Ia hai lea. O iele na sawi ne, that's how I knew about the Golden Gate. Na sawi ma o nata sa pu e mai e lunga le wala papa Golden Gate. Ma lo manatu ai o I nei LA. Ia te mata mai lo lunga San Francisco e whai singa mamau. Pa ia le aila, tu le Golden Gate, ai o te fialu le Sin City I Las Vegas. Na tu o tau te awhea ne manavia e saule mea emo mātango fie. Ano fialu lai whaatepa o rua le me ta o no whanga I te le whiwai ai. Ele maua I Samoa. Na e whai loa mai. A pe no whai atu. Wa lava le tatou wonga I downtown LA. Le te titira over bridge le lunga. Oka le toa tele o mo meo shacks la iti. A whaapela o shack nei o lo no foile au homeless I nei. But there's a special place. Tu titi api se malai la kapi le no whanga no foi tangata nei. Au tangata o le history o tangata nei mentor. Le anga mawhau le antau ta ua le pāle mia o ta o I heta tua tunu. Moni, O to tele o tangata nei le history la tunu le tai ma whanua. E lo ni tangata fui whape o le mwhainto tongi la to pili. Le ai. O le 90% o tangata nei mentor me kau trucks. Ma whau. Io e. Ai te te whano, wa ye ala no whanga whape mana. Ie tatu mai emo mana matango fie. Ai tatu mai ro I le dark side fo I o le nei atu. Mipi e te waaia iai. Ai lu te li tue fo. Io e. Langana iai. Ia. Te wanai si me te pa ia ta te li pa I ta upulo tele, ta masani. Ia le ai ta upulo tele. Tu nisi amazing stories o le mamalanga. E whai nisi tala. Ta mata mai I o lo te watu sole na foi atu lo I Australia ni par mia asia ni to laua. Yo e.
le la sa matata tu lawa tau nui whanua le whainga malanga a le awhionga le palemia ia malato vaenga sa malanga i tu i lau. No toi fo. Ia. Mm. Foi lea le whainga malanga ia walanga so tau awa tu i lau ma Samoa. Mantua i le ofiso tu i lau the Tokelauan Affairs i te tonu o Samoa. Ia mantua foi la. O a malanga o i le vaa tato vaa Samoa malanga i tu i lau. E ave i fuala au ma mea ai ia whapia foi ma mauta a inga mai atu no i whafo. E whapia foi to i mai si o le moto to i lau e atu i Samoa. Ia. Ia. O te veatu iei nei minsta, ma sui minsta o kapeneta na sa whai malanga fatasi. Sa o vai atu o fiu, sa o vai atu ia Whawo. Moe whawo, sa o vai atu ia hanta, seua muli. Ia, whiororanga tei tangata o le au malanga. Ia, o te le lope to fisa pasese ale na whanua mwhai o na o e tau silfia. I'd be surprised if na carry wamantua le na ratu le vai Samoa. They had more than 30 people on board. Yeah. Ai lango le vai sawa o no winga le ato se lua tolu asa o malanga. 28 hours. 28 hours. Yeah, nai mana. Ai la tala i o wa ia ele i longa o na uma i le malanga. O le pig ma o nei le fto a tau nu le va ai i Samoa. Ai le tala le o te vatu pe front page mai le observa. Ua ofa ele ua fola le fionga le li pale mia. Ia to e lau. Toke lau. Le afai ia le meo le wafu. Le penta e mo ile tele sta te milanga tele ta te ta alenta ta ai ni va yaso. Ile tele sta te mi research ale la manga fainga me laiti. Ale pena ta no mo sirfia le tu. La so fina ngalo tala le wa. E ele tangata lena message mine. O AVCC mai fo ele le newspaper le observer ia ni tala. Ma tau fa le ngai matua ina fa pia wa faini polo misi le fionga le li pale mia. Pena fa tula e patelo taimi. E si la fia mai loa le fionga le li pale mia. Le fai ya a Samoa mato e lau. E loa le ona o le vaa tātou o lo servicinga le vaa o Samoa mato e lau. Iai fo ila taimi iai fai ngā paanga ali tātou atu no umato e lau. Ai o le langa le in terms whapea e lato te ofaina ni mea mo to e lau. Sila fia palmi o to e lau o le lalo o le malo o sila. So mantua ba umana langa sa about 4 or 5 years ago sa fai ele survey. Sa fai le survey whether it's a wolf or a malai ba lily. Mo to e lau i le vao to e lau ma New Zealand. Peila tulangana, I'm not quite sure po lale outcome whether e avele fa mua ile malava lele pe avel fa mua I believe e avel fa mua ile wafu ona ele lese o nga ele e mafaina se e ni vale tele so most probably ole offer le New Zealand a lewa ave fa se e foi we pe no fa atu ta tia se ia foi tau no I whanua ma whai se malolonga le fionga le li pale mia. Ia ona tātou sa ili le po le ase tala sao. Ia na tu abatu ai leo se tala le ma malu tātou au whaafonga. Ma whanua e pei tūranga whulele a ole I au maia foi. Ia pei whafonga ina e le fionga le li pale mia in tu susinga wai le tu. Mo se awa no le media ma le fionga le li pale mia. Au oe ma tātou uma psychological thinking. Eleva lea le li pare mia ana na ofa ina yes au I la tatu te loai
le onga tele o le mo fai o news e au noa ma fetu nai pe tala fia ngai pe sao ele ang sa fo se vai o le fionga le palmi ana ia forfolaina a le fa tapo e samo Pea no whatutula e po te leta tonu. La fionga le li palmi alo o ia si tia the protocols, the procedures and policies. O I whana o te whawhetai lama tula epa. Mai le ta ele o te ta tonu fo e te ioia. Te whawhetai li whai unga le wawhai le fionga le li palmi ka puch uma le media Samoa. Ono lea, to ai ngā mea le nei. E leo mai a mai le a mio tonu ma le mea sao. Ai o mai e taula malama le mai ngō lātou tala. And I know na fionga le li palmi nā te si la fia le tūlanga lea. Ia, mana ia. Ai tatu tataria o te ele mau tan le fionga le li palmi tani me o te ron aui mai I se vanga tustusia na malo po sa vali po fera ai I lo tatonunga na o ele feita winai oi. O palmi o tangata e lava fetala. Mai le mawhaino na whaia se whai unga whapea. Ana whanau no mai Samoa. O le me te le. Ia. Anu sa e ise ko e lau whaikala o I tūlou le mamadu me ano tuke lau. Ai te le fo I sao tuke lau I le atunu o Samoa. In fact, o le wa e whai mai nei tula epa. O le ia o le numera a le o lo whauru o le ofiso to e lau. Ona e masani na mafso tai. Mantua fo le no whai atu. Le na wo te I le sau o le wala au e wha momoli mai ia whangu whai sua na to e lau. Mai lale le whauru nunga le o le ofiso to e lau. So it's a good, le wa e wha so mai. I will get in touch with you tonight. That matapo kalami. E a mai sanga a. Mane, o tātala noa fo I atu e lau. O te mantua I le tātou o ana po I le. Moana? Oh, yes. Te whaisau tala fo I le I niau langona. How do you feel? I to tonu au mai le atanea. Tula epa mantua fo le no whai atu. I le tatou atu a tatou no nofo a. A mata wha solo a previews ma mea uma. Ai ina wa a mata lona screen mai le ata. E malingi oi mata o na whalongo atu le usunga mai o le pese lotu. Na sau le background. A mata mai ala i ala. Pea no whai atu. No mata mua le ata le essence of Fiji le fatal malo I fiti. O pea wa 5 tau sanga tabai. But during that time not my matai. And not the real people. These are animated le whaingo le ata. But it was good to see the real one. O le ia wa tau whafonga mai le mesalon mo whaia. Nā ngā usua pese le te waka. O ka pese malo si tāwhia. Pese te waka. Whawha te waka na whiola mai I au tawha o matou I a mangoto. O sa mua tumuto e kau yaso ia. O tama le usua pese te waka sa o ngai St. Joseph. O le whaina na lata usua le pese ia ala mangoto. Ia le te waka. Because they live next door to us. Oi foi papalangi o tum. Sunken Road. Tenio mai whenua I me le fionga le li pale mia mai o Tenio Sunken Road. But that was in my preview o le atana po. Ese lo mimita Ese lo mimita paia ea. A ia alo le atunu. Ona o le tama whai loa mea sina si o tato atunu. Titilo ia I le o lo whai mamoana. O le alo ia I langa aia. Titilo I le o lo whai matina moana. O te mimita ki matoni. Ioi. E no usa tula epa. O I fatsoli. O Frankie Adams. O lona tina
o le Classmate. classmate tula e pala o fatasi wana ma o fatasi Samoa se luau le ngone o tina. Lulau. She speaks highly of Tula Epa, how they grew up together, or Ongan or this. Leland for me, or little movie Hollywood, Chana Tamo Frankie. Or no, Lela, or act my letter, yeah. I miss a foil of young, I say, Yuli Dwayne. Yes. It's so good. Le mana your letter. Ana ia lata O ia. la Tula Epa. Beno for it, or le matafontanga malafiunga le lipalimia. O tāpena penanga ia le la tāpena iai awa ia le tātou tū maanga nuu wha Samoa le wasui iai te wila a o le theme o Samoa ne ngalo. Ia le na whai mai iai o aloma tama whānawa Samoa le actors and actresses o lātou the artists o le au pepese o tamata a alo o le au atu umai Samoa whailo lātou sau awa le tātou aso whapitoa lea. Moni. Ua le masino tama whanau o le atu nuu i lalulangi. Actors, actresses, players, football players, o ta'alonga, boxers, o tanta o motupe. E te loa la vale se le vale le tanta i pe a o ina li liu matu tanta i e whaimea sili mo Samoa. Ia. O le e tata e whai mei sa o na saunoa i le whionga i le li pārnia i saunoa lea. Ne to te lea i la tau lea whape aina i ranga li pin whatu li mos tata i mita te whanongonongo ai. Ai e ese whape na saunoa i le whionga i le li pārnia. A tonu e ese po le ase, ai tika whanongonongo pea. Ai pe o le kakikala ua i le awala ma le waainga. Ai ua vai et foi le li pārnia i. Nanga no vai te min toi whae le wala anu toi whae e le au mananga na foi. Lev man whea ngai toi lau manei ni whae li iei ni waa fui o atu wapea tuta le lei i uta i atu e lau. O te a foi whamu i le saunoanga lea le whaowa ai le taimina whae e ai le waale e ave ai le fionga le li palemi e tai. Ona o ta whea malona tama. Ia i taimi o sa iele la lona tu fine sa nofo le tamato e lau sa malanga ai foi la tau i to e lau a le la tau tala na e le se wafu e atu paka le va en tai le sami ia no atu lo ta mai va alaiti a wa ina la ula tau yuta me la o e anga le tau so wa le sami ia no ia maula pipi ina ia awane i Ai e malesi mea le te wawa ai atu iai tustusinga ia mai lungo le. E iai le whanua, pe eka, pe tolu eka, pe afa eka po lea. Pe eka, pe afa eka, pe tolu eka po lea lama tu inga te leo whanua. A le whapena iai whanua na ofa le toi ina o tule epa. I lona fwoi vai teimi. E whai ma, e ave mato e lau. O e tau se nang waru ta vai aso pisiri ai pane ia e tau maua se vangi whanua ia. O la o, if I remember right to la epa. O le whanua sa whamatu i le autonga. O i songi. Le au toila. Autonga. Tonga. O na iai lo tau songa tamato fina lo tama. Maata and her husband had a sa yele la profile ngal wenga malo tonga asa no fola I le fale le songi a ole auto ele o le sa fa matu se vaenga I sa valalo le sa to te ale auto e lau I sa valalo e auta faton to titia fa sa nga I male o ngata posa ia e ia male si vaenga le yutai a fo tonga mato na lai na ole a ai ole auto e lau. So I'm not quite sure if it's any of those lands le yesi fisu ia inga le nei. Ei. Ia, pena fai atu, ele I lava se teimi e mai moinai le tūranga lea. But tu singa I au mai. Mai to tele la tu I te wawa ai atu I la tu comments I au mai.
e sa o tanonga ai pe ise to ina to lau na whailoane na ofatu to ina to le epa ia se vaenga whanua mo to lau ai o mai te mnei i mo se mea ai ai po tau sa ile ia to ina le foi motu ia mturang whapena ia ngā whapena me na ofa na ave i o e to ina le ofa moto lau ali ia se mea na maua e o mai te mnei ia wai mautule officer to lau i Samoa. Io, Isabalalo. Sabalalo. E mana ia la le wa mem ta u ia tu le peta ba te stafa so ai le vai aso le ona le pe no fa o le ia o te foni o le fa o lu ia to ela so I'm gonna give him a call and then give o le atonu o le afole a wala na fa ile sa no ngala fio ngala li palemia. Was that related fa pe so soani se tulanga tau le wafu or whatever? Le fa pe ai ton pitonu te tele o to elau. O fala to ina tofu le pitonu umale eka. No winga tolu eka pe o fanua Samoa na fola to ina e ave ma pitonu ia tolu to elau. Pita ili tupu ili yese men tupu. Larry, o nuia to elau o nukunomu a tafu yena malesi we're gonna find out more yeah mena langa ua faita po kala meri i ese temina ta anga i temina ni ke wangalo e tau le mele tula epa ese o mātou New Zealand wa e sila fia fo le menta tau ye New Zealand o le pasi o ta vale no atu le Samoa o le savali le awala e te ilo le Samoa o le o i fale o loa o le Samoa o lo talu mai na mātou nu mai le so varai le was fale le stona e sas ua faso o tele i fe tawi lava i se Samoa i mea o le nei ma te feo ai ana nafi maalu fia i tula o ma feo i tono o le mole i Lakewood o te le wa ai se tangata sto atasi ai ona o te le o le nuu ia ma ata foi dia ai ona o le nofuanga le te lua iai ia o nofuanga o tangata lava le foi lava le se lenima ona o ngei Long Beach e se foi le wingo la utala o fa mama na la no me tanga te fa pesa o la ia le winga le fa sa o al finga la utala ai ona o Long Beach ia mantua to tele e no fo la talata le beach and all this and it costly for ila ia no fuanga en ia ai tele vai tele le no atono ai ia nisi no fuanga to tele ai ia le mamalo le atuno o vai ai en tatu feo ai e to tele sa mo no foi ai pe no foi tu o le tele o le atuno o au te tang tu e se longa o le lotu da so sa longa ni mea sam ai le pela mele e tatu ni sila e turo ta vale stop sign a kalo mele samo ia oi ma so se mea ke ele mau nei ia na uno mo mawina se ia vanga na lava me ia Samoa ma me va pena e vai o no ia o tam le tu le epa ia mantu fo le no fa te o te laton po o le wo fa pe mai le mau le tinaya mai ava bisekota ia o le atatu toi fo i famasinonga ile palota le asa fata o fa pe sole when are you gonna stop to le epa where do you stop ale fo ona nei le tau fa longa tu le sa amatai ta wal manga o le lato case le nei o lato tau sanga le tulanga o te fono ia le fa pe le na amata nei fa pe le malolo matua i le malolo ai masi ona ole na te le talia ina la valonga defeat
Le foi la wato e whaile nei by election. O lea foi la wato e olo pala i o na fofonga. Wata tau back out. O le atele ai toso whapautolo whai unga a whamsinonga e whai. Ma tuwai aina whai o le focus a le whainga malo. O le atina e ina o le atunu. O le focus a le whainga malo. O le puipuinga o Samoa mai whala au whasaina. La whaafewhea na whaatau nuu ma le lei e sini tau abe al whainga malo. Pea whai o le whainga le nei. Toso whapautolo na naita avele tau sanga whamsinonga. Avele a walewa o na taini. Tele o mea whaale tonu sa ia whaia. Lalan me lo tula mai nei. Wa vavelo na tustusi lima. Ana il whainga malo lea. Just because he can't trust himself and he thinks e la tele trustinga le fionga le li palemia. Let the Prime Minister rule. Tumo o whainga malo o leo se eleva al whainga malo. Ma whanua li whetua se manatu tam tāpulea. A o lea u ia tia o e sila mai le o le whasolo le na sam oi. Na o mai si uso to le foa. Lau pule lea. Whaftai tele mo whauso na su mai martu fine. Ia. Whaftai tele. Ia se i o atu foli malanga ma. O ula ia na lu malanga mai. Ia na mai si uso ia to le foa pila li o miti. Ia masio na fatua. O ni te tuerenga whaftai tele. Ia mo le whauso na tau au ina mai. Le ngata i lea o i whaitanga. O lava lava. Ia male oso te lea li i mawhanua li. Pi o le whao ngā tutunu atu na whai e tātala. O na lea whai mawhai atu me o mantua. Ia, e le ngata i lea li i mawhanua. Ia, wa ele ba ai ele o le hostinga le lua malanga. Au wha safua lau i nai wofo i manai paanga. O tofu ar tangata masiana i le whaoso. Ia, whai ar tapo kalame. Ia, ma mono tuna i mea ia mo whafunga mai ele tu. Mano whaftai. Tula epa, e se le mana i o lau whasoa. Aina si la fia lo uso ia tole fua. O nei lo waso so fua. Wa a mai le whasoa. A wala le tole nei. Ia, whawa pere tātala mo whanua i mata upu o le, u whaisi levan tā po kalame le whatu e maua se po kalame. Yo, kele lo ka ai le ka le ni mata upu le. Ia. Mai lo tala lo matua. Tu le tama lo matua se whai hunga mai. Tā o le mele wa tā ua. O le va ai whatina, o e ai o tina. La sau sila i le tina fo i sa whaalua ruoma. Tele so na fina ngalo i mai alangolango i nai tu la epa. Sa i lele, i whatua tu ia, peitai. I le po pesenu, le ua fuli ma ua amailan saunuanga, ua o sui. Ia te pei an me fule leo tangata ua li liu le ali leo langa. Ia tala polo fule le ioe ina ua o maua le li o tauta me umana. La sau va ai whatina, ia lela o sai pe o le whaunga sai, le ua e au mai. Le pe o sai li tina whapea, ai fo ia toi anga i toi e whaiparo tala titi. La sau whina. Tula epa e tolo pulo le fionga ia mai aba. Pe whainta whasua, tofu lava tō matatou manatu sa whaani i le taimi foi a o iai le HRP. O le winga la tala tō e lo pulo, come out in the open, ma ta o mai lona finangalo, wha ilo sa o mai, o ia was free. Not many people are being honest enough to mai le to inga tala lea ia o le taimi foi lea. O i foi sai lo ilonga ia loyalty ya tu la epa le taimi a o iai o le vaenga le HRPP. Ia e sau noa ele po pese no. Ia tanga i fola iai. A fai o le wa sui le to far to ya.
Yeah. Ua usta ia fautuanga ma le tualalo lona i tumalo. O le afionga ia maiava o ia o le tina, o ia o le faufautua, o ia o le langolango, o ia na te avea le upu le lei i lona tōlua. Lea wana langona, le alanga atu ia le mea wa mana o iei tu ia. Le ala ua, pai e le afionga ia maiava, o le tūlanga le, o lana langolango e mana o mia e tu ia. Ai le o le tūlanga le o le toso whapautolo le mta upu. Langa e le o le mana onga le o le tumalo. Mana ia. Au le sa ila lea. Le tato e anga itasia le sa ile o e o maia. O le ase manatu o toi ina. Wale lavo o whapea mai. O le awa ai iai i le temina tufa e tupe lea. Lea ua wha maa vael tameta i sa iai i komiti len tufa tupe. E tau iai se feso o ta ingo me iai lau awa vai. E iai le langona masa o salo ia te au. Ai lesi fitu o te whape i fuai. Ia lava lo whatu toi le tua. Au o te tua ia foi le mari. E le ine foi po iai ni a foi. Ni whamatau i lea tamari. Fua. Tātou te leiloa. Whatu ai loa te lo mea nei. Pea ho o na manino le mata le vai. Ai tanga i foi iai. Ia le a whai fofolanga tu ino tu la e pawawa ai le iai. Ele i tu whaina e le fionga ia tu ia ni tupe. Ele i tu whaina ia. La iai na manino lava le process ale malo ele tapenanga o le tupe le asa fata. Ele whapena na o le malo whamatu atu lo. O le mea whafta iai. Ona sa ngā lulue le malo. Ma le bank. Ma le malo New Zealand. E whetutu nai i se awala tala whea ngai awala le tuwhaino tupe nei. Mantua la le na maua ele ala umilea. Maua ei, o le toa tele o nisi o le tu malo. Ele aini ala stupe. O le toa tele foi o nisi. Whapea mai, toa tele foi o nisi. O lo i aini la tono no ngā tupe to tono o whare tupe. O le popo lenga la lea. Ine i te iwa wa avela to account li foi ele tupe. O ko meki lo le toso e se le bank tupe nei e ka vai la to loan arrears. E lela ele i loa e tula e pamale la to vaenga. Whiutanga inga ne tau mawhaile malo le komiti male i tu malo. Ina ia whaale leia tūlanga ia ele i whaia. Lela na to ea e lo mantua na tu stupe le mea le tau mwhaiai. Lena e lo to wha ina wadi ia e te lo inisi whawhitauli. O le o mawhaina saini le siaki. So mo i la tau e le eini tu stupe. O le sa mawhai wha maonia uma o la tau ingoa ma mea uma. O le siaki sa saini tu sa o ia la tau. E o la tau e tala. E lua e fa le tupe na sa wha maonia e mawhaina o e talai. O le tūlanga na iai. E tele ia inga ma mea. E go through. A lela a tau le po malafu matua i whapea. O le campaign le ai. E ese a wala lasa tam whai e whainga mano. O lo malama le ele komiti mai lato. Ia a tonu o ieni tūlanga pe o tau whamatau i le foi tamaitai wa waiai. Ia but we'll sooner find out. Te mana tua foi is a long process. Yes. Nena ko i ta saini mo memorandum of understanding, MOUs. MOUs. So e tele ala ia le process nga go through e komiti lea. O atu sau e tolu fia. Maru afe tangata. E tu e latu le recount o over masifuru afe. Se fuafe yo e. So ele se me whaingo fia. Se me whaingo fia e mantua foi la. Banks, they don't accept e tasi le matai tusi o le ngoesi se e le tadia. E toi ave uma whaasa o uma mea nei. There's a whole process that people go through. Yeah. E le whapiela pe o tūlango mea sa whai e lato. Wha la tua na whai. Le hai e lo tūlanga na le whai e tato mea nei. Yeah. So le lava la fair enough le tau sanga na va. Ale window, kusa le window le lento ta pina uma e process le. So 1 year window. On olea. E le titi ia le la o tu fatu le tupe.
Ale la ufanga se tu le pa le me fule to tap le se sengon me le mare temi ya mangele Yo e mantua foi tula e pa. O ia foi le o toi ina foi le malana vaenga. ya Le na ola o le se tupe o whanga le fast le tupe no des. O te tono mau te fono le na wha leo. O ia lawa mau mele tala sa ta ule ta iafe mon tupa lawa mau mena na tai varsela. Vai le tele le hia sei ma le tele le tala fatu. A lewa manino mai watu wa matu watu le ta iafe se lau. A tangata i te tono o tu stupe ma mea ni. Ia mantua iai whanau iti e le aina la tau tu stupe. Sa sai ni foi la fea ngainga nei e mai ke o le tasi le stupe a le toea ina leo sa o le ainga po ai lava a. E tele whiu inga. Ai o la uta tanunga tu le epa. O lo malama toi ina nei malata waenga mi. Te tau na malama le fun toi o yo le loia. And he should know better. Any documents me faloia. There has to be accurate. Onolea. E te lef tupe le la titi tupe. O le tulanga la ia ui la titi lo iai. O la lava la tau te iloa le me tau na fai. E onga o le loto ele lea matau whaleanga i nati tele. O le mawhai e na wha o la lo la tau loto. Ma amai lea mi o tau mu. Ai tala lu te whanongo tuele i mawhanu. O le te whanongo o la uto e aria e mele o tau pule pule o tō ruai. E a vese to ina le ona ua paalua ia mo meo o afo i. Whainga paro te... Ai wha fitu pa election, fitu pe ba. Valo le 2021. Ia na toi lalo popo. Lea la fa ua mapun toi mapuna. Toi. U toi mapuna e fo i toi ngatana. O lea. O lea vese to ina lea. O nei le tala fea ngai. I se whainga maro. Ma se wang wha upwhai. Le tūla i pēo se leader. E tai ia se vanga a ua whaia ina whawhia. Le whau koe aria. Lai pa o photos wafa. Te ti ai ta linga ti ngā fofonga le tunu. E longo pea i la pisi a mai e la tau nei. Ngā le mita i a whea iai. E mwhaina la tau whatino inga. Ia wasa oi lole nga. Wasa oi lole fionga le wa whai ilangi fo launga. Ta ia le e ka le sia katoliko. Wha mai tu le epa. Ei masesio o tau anga wa. Ia tau mai le masesio o tau i se loto po se fatu. E mawhaino e se tu le epa. Wa le mana tau tau whai. Tale tau na tau whata tali by elections. Tale tau. Tau ana tau i loa le election mo mua 2021. E le whai by election. Na whai inga loa ave ese loa. Sau tia na ia pulu mana ia te inga wha leadership will taimi. Tami ta i elo na tu lai mai o tofi. Mana ia. Ia alanga mana tu whenwhen mai alil matano. Tu la epa. Tari tonu mai lau tala lea. A o atu le lua hafe toru se furu o le mau wale maro se tu la epa. E pe pelo mana tala e mauti noa e to e run mai fo ia le pa. Ia, tau tawhi ngai lau wharu. E moni sau noa ngā ali. E whika ia epa. O le la alua le tolu pa e inga o mita i la wha mawai. Well, e se a wala sa tam whai e wha mawai ai. E wha peola na pa e muli lua fis wono. Le pa inga ngā Ai o e ina wa whatulanga ia. I le whai ngā pālota tangata e tam mo e le lua olo tasi. Ai toi amai e lalo no ingoa. A le mea lena maa ua whapea o le ale alu. Ai o lo nātari i le la asau e tau wā. A le wai. Wawonga i loinga. Le watu lai mai i e lau le mali e toa. Na form up lo le ki e le fast. O i nā la lea. Na ma ini e lota ma i vai o tu le epa. Ia. Tau mai i ma whanua te lo se umantu atu le po anita upu e ta pena mai na i whamio end. Leo o suile. Le po ta policia aling ai minya le Samoa Airways. O lea pei o le tasi lea tangata CEO le i longa foi ona o tele ai ta lafu company vale le mawhainto tongia i le vaitaimi
o fawo. A leo whanau atu ua whamei ua suia. O tere rola po ai le CEO fau leo le atu. Ala su whina. Bea se ta tianga o ta tie lea mai. Ia, peona whailoa atu tatou pokalame last week. Ele mātou fontanga ma le fionga le li pale mia na whailoa ai le fionga le li pale mia. Ua tofia nei le board fo al mtanga luenga le amina le vaenga le Samoa Airways. I believe ele I whakalala wina lola le wa tofi board fo whasalau lola noa ia mo te fono le o tangata CEO no this I believe se taliu mai whanua le whainga malanga le fionga le li pale mia o na fono lola ia ma le board fo ia ma a mata lo na abel fasal longo ava no nei O le tūlanga lava ia o le tātou nā tangia le tūtanoanga le whātasi ma le whiunga le pāre mia. O lo ua mausali ma mautū lava tāpenanga. O lo wha mautū lava le anga I mai fafo. O I lātou le whiunga le minstau tupe ma nisi. O le komiti e whaawau ia le vaanga le tupe vale. Te laipa o tele tala no tele ia ile mata upule na e paule ona le wa matou I lo ma whamaunia. Ele o tā o fia tā penanga le whainga malo mo le tātou valili. Ia. Se taimi whailoa mai ia taimi matulanga e whai malanga mai e lātou whai le whailo inga malmamalo le atunu. Ai e leo mo tusia e leo tā paulia ai tā penanga mo tātou valili. Ia, mana ia. E pita pau ana si mea lea pita u eri mai lea tunu. Ona ele o se tangata o ngā fui le li o whawo o ma tewi na sa whai mai ei le tele mea le leia le company vale le nei au sia. Alea se tata noa wha samanoa, ele whapea ta whaitua. O aise a foi, ia se o ai se tangata e ono anga vaa e ngā ke continuinga le o le CEO whea ngai ma le tonginga o e tālafu ma le whaawawina o le operation a le company vale. Somebody in mind. E moni o le fionga ia whawo o se tangata foi wa lava le tomai wa leva na ngalue I te tono le airline ia ai o loo iai fo nisi tūlanga pe o ina le lua fesasi ai fo le tāpenanga le whainga malo e le tātou valele. Ia o le la wato. Right now, I believe o le interim in charge ia whawo se I maua ia tangata e take over ai o le toinga tangata e tauna take over o le tangata e lava lona tu mai le whaasoasoaina o tupe mauale ale a foi ale aviation ale valele ia matupe to tongi ai ia expenses al valele ia male tupe mauale valele wale fale o leo mole anga I lumo le valele o te tonu e titilo mau le fionga le li pale mia e mai se la foi la to le tonu le board e la to te appointinga le tangata e lava to mai lava le tamai ina ia mawhaina whaasoasoa ia le tupe le tātou valele pe a o le tūlanga whatatia ia fufuanga le malo. E iei langa o le li o whawo o te tau lau lea observation I lona mawhau sangata le lei e me se fo le managing o me tau tupe. E iei le o tatonunga o le li I o whawo o. E longa mentality whaatangata CEO. E tau mi aile me o le to get out of the box of your comfort zone. Tau whapenalo na I lau lea te tilo. E a foi, e musu volele e papai I vale tele. Ai ero na mawhau o vaalaiti aia. E na te whaere development o se company valele e ngā whatia vale laiti o na tutongi pasese o na tutongi e talafu matinae pat o le vaai ar malo
e fafo atu le box lea. O te tonu la, o ira le le differences lea. Ai o se vainga le foi le o ne tatou fefe mo challenges. O lui mo le lumana I man viola. That's all. E pei whoringa mai, it's in fear of resilience and new transition. Yeah. O le tūlanga le titilo iai. This is the time, this is the day and age o swinga fou. Swinga fou. E le mawhaina tātou loa, ma maua se melelei, pe a tātou le laa I lunga. It's escalated up the new transitions of tulang ya titilo le tavidinga le olanga I langi. The new technology is coming in. Whaiala le wasau le new technologies upgrade mea uma. A le la tātou nofo I lalo I tamai waalele nei. When is it more going to be uplifting? Tulanga na le e whoringa mai, he's got that fear of going into the new resilience and transitions of new technologies. Yeah. Po fe lava le me le anga I le mafofonga o le malo. Ia talia tong talia ro tatu nu talia Samoa ia vanoa nei. Tatu te la ese male timpusa le tatu masani ai. Na tonu la. Yeah. Yeah, I sistem tak pu na we. Tu lepa ya mana ia kwa mo pasita po kalame ile le afo ile famania ngana mawe Samoa le signing o le tato partnership le talonga la kapiliki ya. Yeah. Faftai fo ile fionga le patia male minstala o lango talonga. No mai la le atu la epa ile live la le wa mai lungo o penga ta failangi. Le mo tu ole to ole to I tu malo Oi. To o safari ile. Ta la so fina ngalo ia ile mata upu. E ole mata upu tu ua mantua e wa lua e tolu tau sanga taruai. Le fo isa fai ia sa fai to I tu malo safari na ave fo tuanga I le tau ia le ainga le ainu u ia mea mai le Ale foi la le tu lai mai. E stanga tana sosta I me te afa mai. E te I le tutu watu. Te I le nobody knows they are coming. Po ai na whalonga. Pa me te I le tutu wai. O le fata ma waifo. E sa ye tau songo tawhia mali. Sa whai e foi la tau no foi e sa pari. Le la whai mai. O te I e foi le wa ai ai. Mo o le inosia ia. A se fai sau tala to o le tau I tu malo le tula. Ia, ele fou ia mea. Le foi ni whanonu uma ia Samoa o whaile whautuanga fo I sitasi fo o tamale malo, official malo I tutonu o ni sawhai tonu I le isi tu wala o le matu lava nu. Ia, o te manatu, so se taimi tu la I se to o se nu u whape, ele na on mato nu fo, e o fo I le tō fio anga. So se nu u lava, e o polo ina langona leo le nu, e iaila mea te tele ua tatau o na whaatamuina. Na lapata ia siungali lea, na lapata ia mua e se tasi fo I o matai o le nu, le isi fo I fuaiala. Tonu lava le mato nu na lapata ia pe tai pe foringa mai e le I talia ina le lei mai le no fo le lei pe a ole tenila le na te fai ai sa o mele na tupu ele tupu na nafi po tala to nafi mo fanua mo sifia la ole tenila no para no sa o lo sa mo le mato nu I se tasi fo I o tangata o a inga manu ia ma feso ta ia ma waile tar sa o male me o mai o matai ele ainga le na fai le lua ele vai so nte nei ese se tala le amai na tupu le na te amai vai so nte nei on tuat O la fau te epa. O te fa maunia sa nonga le na ona na ma so ta I ma mo au sa Bird Mackenzie. Yeah.
Sa o nala le sa faila mar sa faia. Sa taula na yai sa taula mo sa. Yes, la le sa ai nu uai mo sa about 2 weeks ago, going to 3 weeks. Ya na o le latu tu pai le o latu ainga le I meta o mali o au. Inale. Ale la fai mai tamali fo o le matu ainga manu sa tanu ia. Na otwai. Na otwai ila uria. Ile fa mo le. Malongo tala I le nu. Ia matau dia ese uma foi yala I tono nu uma. Io inala na tua lorto to o le nu. Ia ma avelo iai ia se lapata inga martulanga sa o te taun tau toi. E whapela na waela io whato ese. Na whai whato esenga ia lela ua ta oto tu iai a toe a foi. A toe solia ro le miro o watonu. O le a ese tu sa fuela po matai o ainga. O le a. Ela whaifina ngaro nu me taun tau toi iai. Yo malanga le lavau tatu wharongo longo I tu lai o le toi ina ingo ia le ato sana vea ia le to o le nuu malifina ngalo le nuu. Ia ono nei mea mawhanu o levan whaadwa wole tina. I o lava fo ia tia. Na lafo I tala le tina le wha mai le o au le inatili iwa aia tia tono nuu inatili lopo aia. Iyo e. Ia fa feno ai lo pe fa o de ta. Ada winga na ta noi. Lang le fto ata nu pe fto ava e lunga le atale na fi. Al mena tupu lu vesta boy. Tupu lu vesta boy. Ia moa wa ia. Wa langona lu fia o fa ata nu u le mato nu le me tau ona fai. E se langa ia vai le mano e vai le atunu. Ia vai I ta I le atunu. Ben fa fonga le to le tu lai ma fa pe mai. O le fa luma le ainga sa mali to na manino asa wanga Ia o le ala vale mo le nu ato ala o le o lana o le fa luma ina o le fio anga ato. O le mana fai tina le mele a te sira fia foi ta uro tingu. Io e ta uro so fa inu. Ele ta ua sisinu. E ta sia le mate o fesa o inu. O I amatu sa pali. I o le valana no fo ono le nu ato. Io I me e le sisi pe o tai o le atunu u le na whaianga I whainga a lea fo I ungani. O le whainga tātu langa le sa iai tu le epa. Pe e fia tangata le tina nei suafa nei E fia tangata ma fia wha mawalunga ai. Ai sa waila ma le ma fau le sa wa. Ia wata ngai ela le tā ma tūlanga le wa whai le tau I tu malo. Le to langa wata tau na wha sao. Wata tau na whai se tapu. Ova le ma fau. Elena o oi fo isa whai e sau ninga tina lea. Ia no ma o sa whai melana sau ninga. Lea whape ai. Ele ai le mai maulo tai mi tangata e handicap. Se vai. Ia e pe mena le ua maua ia va no le ma oi loa I le tamaita. Wa ro foi meni o fai fina ngalo nu ma fio. Sole e tau ia fa mo tangata na te fa tau te ia va no ia. O le tūlanga whainga tau. Ia ua I le tūpale o mātou tina. Oi, whai mai fu o tātou o le pae ma le auri. A le solo mua ia I le whaatau tei. Whaatau tei I whai unga whai a nuu mai tu malo. Ia me se foi tu tono le mamalo a inga luma I inga. Ia whawhitai pa whapea wa iei se la ngona sala mōmoni a te ia Lea wa no le to o le tau I tu malo. Ia, whai ma o inga ia te ia. Ia, te manatu atu ne mose te mire lei, tu mose lau le lei. Ia si tam whai sa iri sawa no I se matai mai o le matun. Ia, a mo fu sawa no ma le li o pali I te on te malangi, pa mose te mo mua.
Mana ia mau se lua vanoa ma le fionga le CEO ia pari. Well, come as o le tangata anu o le tau i tumalo a mai sana ia whamamlamanga po le afuso na ia si la fia ia mana ia na, but at the same time foi la o le la utam fai o te sa ilia nisio o confirmation mai le whaurulunga o le ofisa to e lau. Ia ona tātou i ia la ia I le tūlanga o whamasinonga. Ua pi lena ta una mau se rua vanoa ma le fionga le pulisili o whamasinonga. I tūlanga o whamasinonga. Ia mani tūlafono, na tau whanmena pe. E ia mata upusa ofisiringi ai le CEO o whamasinonga. Ina ia maua so malama anga. E ia ni nai ainga sa pala au mai. I se whamaninonga e o te sila fia ia. Pea no whamanino i lātou whafonga mai. No whamanino atu lava mua e le o au o se loia. Lona lua o te le whaia ni whai unga ma o te le whaia fo ni whautuanga ni recommendation. Langa I don't have that capacity. Ai se ia o sa ili. Le lasa tam whaia sa ili le fionga al CEO. O ia lava le to mai na te au mai le tūlanga lea. E mana ia pia whape ia se taimi o tāpo kalame tula epa. E a mai le fionga al CEO. Ina ia tula ia i fesili o tūlanga i o meo whamasinonga ainga. Ia na manino, ia na amai, ia se i tā pena mai fesilia i lātou ne i lātou cases. Ia na tū sa ola e lea nganta whailoa o lātou suafa. Ia ona o mea sina ainga. Ai na o fesili tali mai le o lo o vema whaurulunga o tanga nuenga. Pe mana fule tam whai whafsota iai e poita o te whasota i fu iai. Ai mau se taimi o le fionga i le CEO once a month po le mo se tapo kalame. Ina ia up to date mai ia le tūtau whamasinonga. Ia male tūlanga i o ta telefsiringia. Ala lava sau sila li tatara noa ia wha tau mate. Le wha peo tatara noa ni mea a meo ta ni hia saying o leo tatara noa lunga o ta ua lava mawhauwhaunga. I le tūlanga o whamasinonga ma le tūla i mai ora na fionga. La ta amata i to ina le malo matua. Lea ua lango lo matua ia to ina i le tangi leo lo ta pena nei. I le tangi leo leo manino ele to e selo to matuina na te sila fieto ina malo matua le te tano tuai I le whamasinonga le lo manei leo to e leo pipi wa fai poi I to ina le malo io ele fa to ta fai tu se o toso se veli mfai fai piponga le ilo na tata no fai poi la manatu maula langona ia maula vaenga le aso sila pe a fai tu lai mai I se tu le na maurta ese tanga tantusia le tu se lo matua le fa masino sinia one of the judges lena fai tu silena lo matua lango ai I le tangi ale ta pipilan fai na so fina Tulapa, ia levo e whamanino mai le tūlanga lea moa ula ia. That is most corrupted actions o se whamasino sinia. Lona lua, matuai bias, conflict of interest le ngā luenga o whai e lea whamasino. Tolu, ila fia le le fionga te maitai sa o whapito. Lea le wana whao ngā se I nai au na ale tanga ruenga o whamasinonga ina ia maua le influence that's so corrupted o I foi la te tauna te tilo iai ia le loia sili o lo tu po ai foi o loia lo tu mo le whainga mano dongi I whafon tu silea dongi I whafon tu silea because it's very biased e le ta tauna involved pea wha maonia na tusi se loia se whamasino sili
O i le o ta mai. Wa le malu puipuia la. Le tūlanga o whamsinonga. Wa le malu puipuia. Le la o mai ono lea. Influence. Influence ono eta wai. Influence la no la uo pele no that. Wa le tū o tasi whamasinonga. Stay out of it. Stay out of it. No involvement whatsoever. No news is the best news. Ya lo fai. Ya mana ya na tapa i mera i tūlanga le. Bava ona tunu. Ila i mea la batau whamasinonga anai te sila fia mawhanua. Whamasinonga is one of the pillars. E toru iai ia pila le pe whapena le vavai petai. O le e vavao pe whoringa mai ele o neutral. Ia vasenga o whamasinonga. Tasi lana me le fia mau se hawa noa ma le whiunga le CEO. Ia, te musu fui te whalonong ia non to whinga wha CEO i tu sa o tui se whisi pula. Ai, o lena uwa ia tu o pena whai malanga wha tasi CEO. Sunga pari. Ma le whiunga wha musinu sili. I whono lena whai, whia whai lena ngai nei e. Whontanga lena I latameni. Elika, yeah. Isn't it Africa? No. Yeah, si sa ili mesetain. Ala sa wa ili o ta o lo o fale mtang. Ta o ta mtang ile fa pera. O e to fa tu ina le fam sili te ni I fa ngai wingo le lato foi ta o kuma lato mta foi. Tino. Tu la epa. E va tu sa o la va se la mono tu pa umo. Ona tu langa lea. Ina ua o le langona le la ova tua. It's my personal opinion of how I see things. Number one, ile case lea va ai lua. Fasa le lua. Sa le tatau wana iai se involvement ale whaamasino sili ile case lea. Aisa, conflict of interest ona ea tau songa. Ta le tatau wana iai, ta tatau na step aside na ia. Take over vui Clarence or nisio I lato ai le io o le taimi e a foi whamawai e ia vui Clarence. Lahe ta lava ia whamasino lato to take over ina. A la mena iai. Le ili. Wa tatau nai loa whamasino sili. Lona tūlanga whamasino. E le tatau na involved is a case e iai sona sootanga po sona pitanga. That's how I see it. Sa tatau nga step down. Lua, e o foi la le case o foi la lili. Sa le tatau foi na iai le whamasino sili le case lea. Ona ea, o lana sootanga I vaenga o le HRPP. Iona tau songa. Sa le tatau lama. Ina ia avoid ai le tele o whamtalanga le atunu ia te ia. Sa le tatau na involve. Ai le ngata lea. Sa iai le whatutuanga le atunu o ia o se tangata na te whaia la miotonu. Ale mo manino I. E le ai la, e le ese tulanga le tulai mai. That's how I see it. Wo le iai whaia, to overall la la I mea ia wo ma ai iai matulani. I don't have that trust anymore. You know, I fear I mata upu ta itasia a inga ma. Wa lewa, a whaio e a mata mea I. E a mata mea I cases nei. How many other cases o la a o wha pi o ia wha pi ele whaingo whai unga. O tūlanga nā tula epa. Ia. Mata mo fie. Pia no whai atu mawhanu o ta ua opinions. Ele ni wha ni hearsay un menta whalong iai bon. O ta ua ma ai ma me o lo tula I mai I te mili nei. So ua le ai se, ua le oto iai se trust. Ele ngata o a umata ma le majority o le atu ia I le tūlanga tau vaenga tau whamasinonga. Ola whatu lo whatu le lei atu le epa. Sano. Whaposa o case o le whai. O se case a au. Ai whasanga alai
i se tausonga po se si tawala mai la i ele tulau a tau sa ole swafa ia vai noa. Ai whatau tai a fionga le. Mo toi te lelo polenga. Whether I have evidence, the truth of everything, te lelo polenga. Because ole a loinga, ole a esif, ole a wala, ole a iwi, le whaingo. This is just an opinion o le whaali mea ia tutupu mai. E te lele a fianga o nei mea wa, nei a mea uma mea tau so tanga, a mo whanua. O so o tanga nei, ia te sila fia o so o tanga nei e tau ne ai e whetau i malilo mtua. Ta whanga ia to ina malilo mtua whengu fina ma te mei tangata ta noanga. Tau te olo... Ele so o tanga babala lata wha le a inga. Al sa wha pito wha pe wham sinsili. O aina mua wha ai lo al so o tanga lea. Ina ua malolo le pālota le lua olua tasi. O aina mua wha ai lo al so o tanga lea ma sau le tau whai. Mua amai lunga e tula epa. Mua amai lunga e tula epa. O ia na fofola inga le whala. Mele lo ma lo ai le fasi o fia me langa fa au ia le fam sinsili e tau songa la to matua ma le fionga a sa fa pito. Ia pe manea nai motunga awhai o tātara noa i ai ma whanua. E le whapeni hia seinga tatanoa, a leo tātara noa o tā ua lava true opinions. Ia, only facts for you le mo ye. Ia, vanga tau ina o e whingari. Le ai o le tūranga nā leo watu ai tula epa. Ia, mamai a tu fo ile tele motunga awha. Sa mawhau iai, pēr na whai atu. O whainga tāta po kalamela le sa tele ni tātu tā whawhau. Abe ma ua wha mata. Ia, le la se tau mwai. O le whainga tā fhoi. O le ese sengo taimi ese sengo taimi whai e so ta i atu i lātou. Mai le wha maunianga o le mea manemia. Ia e so ta atu tātou neiwa. Lele i tai kaina na whiala i lātou. Ia, by the time for ia wala mai lātou. Wo ole taimi moe tātou nei but we will try our best. Ina ia a mai nino. O e sila la i e whainga tāle ngai mā uli nei tū lalo langi. Mena pe le i e tau pitonu, le lata i Samoa. Ia taimi e tutusa le tau tūla, tāsulua i nā auto, tāsulua, nā tasia le tūla tu te SSA, pe asui taimi auto. Pita i o le malo nei, e whainga tātere o na whaatontonu atu a wanoa whapea, ia ona o le senga o le tātou taimi. Ia, o le tau mau mai le tala, i e whai tionga i a watu mai i le tasifi o le tio i auto New Zealand i le whainga malo, e le o mautinoa, ta tiene na se i mautinoa. Ia, o le ase, o tele lopo, o nisi whai tionga, le toi awe le whainga malo, au tiu te o oe ma whanua maa, na tatanota ua ta ua por kalame. Ta oto isi por kalame la tu te langalawina le malo. A o tiute mau tiute. E lem whainta tō tu whaingofia ina se me ina whaingofia na salu lalo na kapeta. Ina ia, o tātou am ta whaioi. E tātou te tue lango ia le whainga malo o le aso. The government of the day. Ia, le pinangalo le tua e o mai fuile aso e toe taliumu toe fu i e le whainga malanga. Te le penta whanua te toe ta te tala noa i lunga o ta por kalame. Ia e te li toe fu i mo le isi lua vai aso. Le leitu la epa, whatu langa pia le ta por kalame, se si por kalame lo lumana nei. A le hata mwhaisa ili me le whaamanianga o mea nei. Ina ia mawhaina ta wā ili mwhaamanino. Whawhia na malama le malu lau tele o tātou atu nuu. Ia me se fo i lātou olo o whai ma tātou pāanga e whaafonga mai le tāpō kalami. Ia, malo, te lo ua lava lea mo le nei a fiafi. Ia, ona o lo tāso whanau lea su. Ia su tālu i vai pui, se afo. Se whasimo o i tua i se io e whai ele tina o lea fiafi. Muri te lea tura. Ia te oe le tina
ia po e foto fine ia tu sarta por kalame o le nei fiafi ta tu felo ai i 6 minuti o mo ia asa no ia lau whawhonganga sa mo, wale avatua tatou asia nei, ona o le neivo o lau whanua o Amerika, tele o meleke ai, lawa tau sila fia aso tau subscription ia, message mai o le gomla te foni na whailo tatou sota inga. Ia tulanga na tulepa whaftai sa mo lau whawhonganga, ia mana ia foi le tawhaonga nei atunu, lo tawhele susu malimeli peo na ta uai, inisio i lato ai mai le to tafe susu mal melia ma to New Zealand le wa tafe nei ya Amerika ya tulanga na yai ya famanuele tu ya to fale tai to tasi o la to mo wa ngase ya fa piana fa malu au lo fo le tu mo o to le malo longa sili ya lo fa tu fo il tu ngane ya tu lo matamu ya pe o mana fai ona ta tonga fa time vi ia le tua ia tu la epa manuela wa soifua ia vave mai o le motale tai mo tatu dina ia ua lei ma fanua ta fitu filo ia soifua mai manuia ia o le nasa mo le ua tu muliatu ia le tofine ia ma fanua ia se taimi ia ona anga ia tu fole ia e faise matou ta whangara titi, ia, ma whaisinga iputi o la fiafi, ia, o matu negu a whasolu na matu tuelu tue whaine me o ni asu whanau mani a mawasi ata mai, ia, o lama na matu tue, whaisina pankeke e samile asu whanau, o ni a fwoi mea o le tue whiura le, ia, na, whaftai le tu, maua ni asu whapoko i wola. I went through a lot lately. I lo wola, i lo formalina au tangola o te ba ai whaaleanganga mo tilo i whaaleanga. Ona leo nganga whaftai i le atua. I went through twice le mone meo le patinoina o ngadunga whafoma i lo fatu. Te whaftaia i le atua le ua, whafowina le malosi, umanga ngā fōmai. Le uta tia mai a tia, le uta oto mai a tia, so far so good. Matua le ua umanga ngā anga le leia fōmai na fsoswani e le atua te oto, umana whaila o 3 triple bypass to fai mala pacemaker yo umala nga fo mai le ua ta oto mai ia tia le le ol ia tia yo ya le lau tano tia te uto i lo ua sofa na le so a to ia lo wonos fu male lima tau sama ni la si mesili le si mesili na le nga fa fetai i le atu ona o avanoa o fo mai atama mai o mone mawina mai de ia sisi me sili mananga faftai ona ole faftai fo i de tupu mai o me ia tia le tele malo le le fo mai le le per mai le ta penanga li fo mai le le ta penanga ta mai tai fo mai yo le ala sala fai thank God it's my birthday my 65 years old but o te mine o te feeling api sutu tu tala vo i le malosi le tino malosi male man malosi fa fo winda a fai o te tala noa tu fa pe ia te oi te sila fia e go through the same tuinga ma ile mo ia pu tale ma fu fa tala le mea wa pu te lau fa pe ele mai fatu e pere ma ar fatu
Ioi ke I mea. Paule mea, whaftai le tua o lea ua toe au mai le malasifu pena vai atu. Samoa o lea ua toe au mai le tua lea manoa. Ma au mai la le mea. O lea, it's on me now. O au, le a whalangolango I ai, lo uo I le parsifu, lo uo le iwa sifu. Le a whai le lei o na o whatau teia ioe. Le whatufou, ma le device ua ia tau temine. Ia. Te talo mo tatu por kalame, ioe. Fui se teimi, talo fui mo te mita I mua whanua, o le li o leota. Ia pi o ila uia o lo ofisoswan me fui I le tatu por kalame. Ina ia mawhai o no matu whaia le ngā ruenga wha manino, ma ngā ruenga wha malama. Ia awa lava lau whita wha ponga, ma lau utu ngā vai Samoa. A fesili o fea sa utu vai ai. Ioe, sa utu vai. Ioe, ile au vai o si ufonga o tai afo. Whaila mau atu, ioe, se vai lelei, vai manino. Ioe, te inu mia, ma wha malia I nai le whingana. Whaftai I le atua. La manoa whaftai tele o maua tala o le ua toe fo I whanua tatu le whionga le li pār mia, malana au malanga. Sa awe atu I le selau tau sanga, wala au lia, ia talu o na pai le wheso ta inga o vā o ma loe lua, sa moa matoke lau, ia le fo ua maua te le tangata sa moa. Mau paulo atu I toke lau, ia manunofo ai tutonu o le fo I tamai motu toke lau. Ia poa lava mea tutupu o haa mea na ioe, tatu talia, ia le whionga le li pāle mia. Nā te toe wha lau te leina ia lana tala na tuinatu I le motu toke lau. Ia po whea tonu ia se wafu, ia mo le ina ni maa whawe atu, pe whawe atu sa utala. Ai ese ia le mea o manatu, ia I le whionga I le li pāle mia. Lea o le fui wa matana a ngai mai, ia I lisi vaenga. Ia e whamatarata mai ia mea tau negativities I le tala noa mai I ni mesi tia ai ioe ia ai ona o le natura o leo langa Samoa. E aisi a whea ei a e aisi e tatoso I la. Manuia tele lau whafonga Samoa tātou toe wheloa ai. I se taimi ma se tua so momua a o le taimi nei. O loto o na masani tuila e pa whaftai li o sua o te whatofa wha soifu atu Samoa I a te oe malau